Kleiłem potem. Eu acho que a parede, mano, deve ser grossa assim, ó, de tinta. Quatre persones, imagina't. 4 o 8. Perquè hi ha 8 forats, a vegades potser li ficarem 8 palos i entre 8 persones.
intoxicar. And finally, a little Spanish and Catalan. Dive into maritime history and sail through time. Sumérgete en la historia del mar y navega a través del tiempo. Submergeix-te en la història marítima i navega a través del temps. To be continued next time. Thank you for watching.